Patal fatu le whaiunga le baya solo tātu tunu le whaopoponga o tala fau mai Sāmoa si mai le whaafonga. E le fia tali ane le fionga le tamai tai minister mtanga le wengo tinam tamai tai a tina o nuumanga fiso tai. O lo ngā whatau li maina le poloketi o le miliona Tala. E la ofisiringia le utu stala so na fina ngalo e le whaiunga a le ofisa le loia sili. E le sue ino le reporti o le selau fitu se fulma le lima fe Tala. A le tūmalo whaasale le anga numere lua. E te tau wai o na whaatino lo se fuafuanga po se whaiunga. A le fionga le tamai tai minister malana mtanga ruenga. I le whaonga ino se vaenga o le miliona Tala mua. A le tūmalo whaasale le anga numere lua. Peitai. Ia, mol silfia. Paua e fisili ana o mana o tuina mai. A nga i tatou wati na nei. Ai a o ye te mi fa pitoa. Le tatou tala no fa pitoa I si atou mtau. Le fia fisili ana le foi sa fisili ia sunga ya sua. Ia ai atona ye te mi fa pitoa le tatou. Ai se ale me iso fina ngalo mtau. Mol silfia o lo fa tali matou fono ka peneta te mi nei tasfu. Tono le o tatou fa mo le ne tu fa tino tasfu. Le ko te anga e pu e ia la ua ko fa banianga ale mtanga luenga mole sapa e pa e o fa nau ia pe yo le mafu anga se pina ngalo lo nga por committee ole a fa basenga ia le matou taimi ia ona vala au mai loa ia to wa fionga to te o atu tato te soala pule ma mai foi pina ngalo manat ai te yo pe te ena le fa tuanga la o melo isa o te le mpa na utali atu fisiri na taimi le nei au tanga bai ale le sa ia pamalulu atu ole a o value e fatino ia o le la kasfu mo se pia ia fatai Talwe nin whaelo le fionga le whipule le tūmalo I le autu stala o le toe whaamatu I nātu e le komiti o le isi a nātu miliona Tala o le pine whaamaulea o lo solonga le leimea umalava ma e leo iei foi se mea o wha le tonu e le selau fitus fulma le lima fe Tala sa whaia Iesu e suenga a le ofiso le loia sili. O le aso na nawhine tau a oi nā tuai le taitolu se furua fe Tala I a inga e lua o le sunga a le aunga ma le sunga ta avao e to tolu iei la tau ia na maari liwi le wha avilawe tau ta avale au malanga I ngā ruenga wha avai te mini usila. O le wha moe na si iei le a ao se tasi o alo le atunuu le whetalei ngā li a manai a Lorenzo Kaisara e nā te taula mua I se su e ngā se leni lungo peng te whailangi e whao ngā I nai le awalo le kiva lito e au I nai se leni e tu I nātu e whesoa swani mo ainga e to tolu ono o le to e seo I lantou mai le maafutanga. I le mai ai o nawe ese ofisa le kiva lito ia to toi mai rola I o le lima afe ni sila e le lei lava na no fa ilo atu na mua te a ese le ni sfulu fitu afe al faritu o wili masi manayo na alo la ni sila ona lafo mai rola I o le se le ni na toi ma wele ono sfulu afe ma le fe so ani al Pacific isi mani ioi ma wele ono sfulu afe Sāmoa ia mana tua la to dua na uta to uso ia sa mani liu le malanga tu nei sunga ya le unga a pele sunga ya tavao le ara le avai lua tai tolu sfulu a fel tangata o fa mo la le so ia fero ia ima ainga ia ba pe na ona mo molia lo ia ilo ia le lo fa malanga le o le tato watunu na fai loeli amana ia le nganga na oswani ia tia I le I fa tupu sa I linga se leni ile mali liu waio le uso ile ilunga le moto wei ngai rama I Bombay ia o le fa moe la le sa manatu ai foi se sa ili se sosoani mo na yainga na uso o fai langi le fo la unga o talton ia ua fai langi ai ro ia I o la ainga ai mese o alo mafa na o fea atua ia o le ua motusia ele nga tele mafutanga ai ua motusia foi malala nga oa io ia pio le sa umana tuai le sa u mea o le afai mo le uso sili foi le fale nga nga fale nga luenga sili ana ei o le alofa tu ia mo e wa mafatia ai mai se o le sa tapo ia faiva o ila to o le amalanga mai
ia ai mo sia fa fo se ia le mafutanga o le ana mana toilo se fai sina sailinga sele ni o le company al Pacific Easy Money na fa wala mai ele se leni o le tamai a le aunga na vae lua le tolu se furua Tala na tu ina tu iai e se furu lima Tala le tupe na tu ina tu le tua a o le aunga mai na mana o le tamai Tala a tole se leni alu maia a o le isi se furu ma le lima na tu ina tu le teu ngā tupe le faltu o le aunga mai fape na fo ili tamai a ta avao na tu a to le tolu se furua Tala ele teu ngā tupe il faltu pe le PSP mai ole atoa ngole whaatalanoanga ma le tu inatu ia se leni. E mawhai ona e mai mo i lunga ro penga te whae langi le YouTube e le seu fongo le no mua i le tae nei. Wa tali mai le fionga le teitai o le tunu, le fionga fia mena o mi mata awha, e le tusi na tu inatu le whaalapo tonga le utus talo le Pasifika, le pina ma le PFF po le Pacific Freedom Forum. Ina ia ave e seata ia laulo tau mia pe tau fia ile autus Tala Sāmoa. Pe a whaatino la tu tiute ile ripoti na leo le fontanga te tai o malo le tau pulenga. Pe tai ile tusi watu ina mai ele fionga le te tai o le atunu. O lo whaamanino mai ele au whaasala lau ma le autus Tala Sāmoa ma tus Tala mai atunu i whafo. E leo ieni vaenga o tau mia ma tau fia ila tau mai le whaasala lau wina o le fontanga. Peitai, e iai vaenga o lo iai le puipuinga, ma le saunga le mua whaatu langa, mō fontanga whape nei, mō sui so fono, ma e whaatu langa lava i vaenga masani o fontanga, e pūlea le lei lava le whaanga solongo ngā ruenga le autus Tala, mai o isi fo ino whanga e whaatino ai fontanga, e le o lava avanoa, mai te tau eo na whiri me le whaalapu tonga le autus Tala atoa uma, le sui e tasi a ngā i tutono ripoti mai, ma tā opolo talanoi na i vaenga te tasi. Whaalia e le presidente o le pina, Kalafi Moala, o le tau mia o le whaatinonga o ngā ruenga le autus Tala, o se ata lea, o le tamawhai o le mālo e puni ni vaenga e whaale tonu, o le atutupu mai vaenga e se ese o le fontanga. O tana fōwia mai Sāmoa manuia le whaai unga le vaiaso ilo tātou tunu, Fasoi foia.